Sri Lanka Navy amasum Defense Ministry gi source amagi matungina Iranian gi ship ta attack sathabada Submarine da yamdrabda miyoi samaga ama thiba phangdri amasum miyoi humdraga nipan hena aso open ba nangkhri haba authority gi wapam ama thadoknarakli hairiba thawdo asi ngasi thokibani haina su report tongnarakli hairiba thawdo asi ga mari leina large scale search amasum rescue operation Sri Lankan military singna satakri hari masidanatana Sri Lankan Navy singna su confirm thokri maduri miyoi kyama aso open yaure amasu miyoi kyama thiba phangduna laidi hari report amagi matungna di hairiba sida miyoi kunthra gani thoi di asokpo oina thengnare makhoi rescue tawre Navy singna masidanatana hospital puduna laying sathre bo wafam su phongdokri Rehab Village Authority ki maikei gi Mars ani English sing ani ka kunga tarukta press statement ma tholakli hairiba press statement asida maruina palliba wapungna haukiba Mars ki tangani English sing ani ka kunga tarukta namthilok National Highway 202 ki lambi da lakpa Rehab Village ki residents ki miyoi maribu tamthina aso upon yauna fuza ki bu thawdo do akan mongda condemn tawge hen phongdorakri mechanical fall amasum sunlight reflection maramoiraga hairiba victims singasi alto maruti da rehab village tamna lakhiba thoninda thawdo sing thokiba panmaga yauna driver sina mahakna tawkhiba aranba singadu masana yazakhiba galoidana apologies tawkhiba wapum yauna phongdokli masidana tana hairiba thawdok singasida elderly co-passenger oina lakpa opposing side lakpa vehicle adugi miyoi singaduna provocative oiba masum communal remark oibagi mawongda victim singa satarkhiba thawong sing panbaga loinana makhata na victim singa sina santi oina hariba thawdo wathok singa se lusinna bo khonaki haina pali adubu minute khrigi manungda hariba group sing haibadi miyoi yamlaba koki military singnaba kungi mathakta hariba thawdo khopam masida laktuna ethnic line da physical attack targeted tarokhi haiba satarkhiba wafam yon fongrokli masigi matungda medical report ki matung hariba victim singasi sathina aso open kaya ama nangkheba confirm to bungamde masidana tana makhugi gari singasu akai toi thokheri masidana tana hariba thawdok thokpu jaga asidagi meter khrada lapna leiba security force station tawduna leihaba wafam yawna pali adubu hariba thawdok thokpa asida assault toba matam asida interventions amata tawkidi hariba thawdok singasina violence khatang tawba khatang natana masigi mayokta peaceful coexistence ta silence to have wafam yon photokli hairiba thawdok sing asina maram oiraga rehab village authority ki maikei gi wafam kyam hajik demand tarakli sathok tasin tawba matamda aswe angam yaudana bagi tamakta akan mamongda security arrangement tawbiba masidana tana proper medical care protection amasum victims singi justice purakadabane bo wafam yauna hairiba thawdok sing asi matungda muhana thoktana bagi tamakta prevent tawna bagi tamakta responsible lobangam security force sing hariba jaga sida deployment tawgadabane haiba masidana tana hariba thokriba thawdo asigi matangda aranba mawongda aranba kayama sandokhiba miyoi singi mathakta strict legal action lokhatgadabane so hairi rehabilitation na matam supada peace mutual respect amasum lawful conduct tonubgi tamakta leptuna lairi masidana tana justice puraktriba phawba deliver tawdriba phawba compromise tawro haba wapam amasu clear oina thamlakli hariba perpetrator sing asi book tawgadabni haba yauna wapam kayama rehab village authority kamjong district Manipur gi maikei gi issue torakli Sursampur gi all bothol village ki kusuklai kya khongkri security force na mapam kya thibhum gi thawak sa therapy ki manungsana Samru police station gi manungsan ba all bothol village ki kusuklai kya khongat pangamkri Manipur police ki control room na thadorak pa chirol na hai thibhum bi thabak sa takhiba aduna mapam adudagi country made single barrel rifle ama ball action rifle ama country made grenade ama telescope yawa .22 gi rifle ama pompi ammunition ama single barrel ammunition mari pompi motor ama masum country made shell manga phangam makatana criminal activity kaya sena bamiyoi singi mathak sathabu operation da ngar impal police station gi manungsan ba moirang khom lalawbung da leiba waikhom ratan shah sinifu gotret masagi miyum digi 9mm pistol amaga kona na farehti atopa man isterasi gi singa masum tam gi mafam kya da check post samaga tara ka tre hangtukli adugo
हाइरिबा मफमसिंग अदुरा कनागुमा अमत देटेन तौबा लेखिते हेरी मरासदा नेशनल हाईवे 38 इम्फाल जिरीबम लंबीदा अकनबा सेक्शन थौरांगा लोइनना तंगाई फदबा पोलम क्या पुरकपा गाड़ी सहुंगा तरागा मतुई संगलख्रे हेरी गाड़ी सिंग अदु असु एंगाम थोक्तनाबा सेंसिटिव ओइबा एरिया द सिक्योरिटी कन्वॉयना सिंगबा पिखि हेरी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सेक्रेटरीट की थोलक नोटिफिकेशन मैम थमजरी नोटिफिकेशन से मरुना पल्लिब वाफम खरदी चीफ मिनिस्टर याउन मिनिस्टर की पोर्टफोलियो येंथोरख्री अहानबद श्री युमनाम खेमसान सिंह चीफ मिनिस्टर मणिपुर की माकी पोर्टफोलियो से एनी डिपार्टमेंट नॉट एलोकेटेड स्पेशली है थमली लोइनना श्रीमती नेप्सा किपकेन डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोर्टफोलियो माकी डिपार्टमेंट अनी फंगली अहानबदा रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट अनीसुबदा ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स डिपार्टमेंट अहम सुबदा श्री लोसी दिखो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की माकिसु डिपार्टमेंट अनी फंगली अहानबदा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अनीसुबदा फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट मरीसुबदा श्री कोंथौजम गोविदास सिंहागी माकिसु डिपार्टमेंट अनी फंगली अहानबदा होम डिपार्टमेंट अनीसुबदा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट मंगासुबदा श्री खुराइजम लोकेन सिंहा मिनिस्टर की माकिसु डिपार्टमेंट अनी फंगली अहानबदा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट अनीसुबदा टूरिज्म डिपार्टमेंट हाइरिब नोटिफिकेशन असिदा मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी ओइरिब डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल की खुएक पीदना थादोरकली AP दा पोखाइबदा सिखिबा कुनगा मथोय सुरे अशोकपा मुसलेकनबा गमदना सिखिबा लोइना आंध्र प्रदेश की काकीना डिस्ट्रिक्ट बोम्बला साफमा थोकिबा पोखाइबगी थौदो अमदा सिखिबा मिसिंग कुनगनी थोय सुरे हैना ऑफिशियल अमना फोंदोखरे हरि किकिना डिस्ट्रिक्ट की समला कोटा मंडल की मनुंग सनबा बेलापलेम खुंद लेबा लाइसेंस पाइब बोम्बला साफमदुर पोखाइबगी थौदोदु फेब्रुवारी कुनगनी पान थोकिबनी पोखाइबगी थौदोक्तुना मियोय कुन सिखिबगा लोइना अतोपा तरागा मथोइना सोखिबनी काकीना डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर जे नरसिम्हा नायक नायकी PTI दा हाइकी अशोकपा मसु नहन नुमिदांग लेकनबा गमदना सिखिबगा लोइना पोखाइबगी थौदोक्तुना सिखिबा अपुन मियोय मसिंगसी कुनगनी थोय सुरे हैना रिपोर्ट तौरी लाइखिद्रबसिंग अदुगी मनुंगदा नुपी मापन यावरी हैना फोंदोक्लदुना माक नाइखी हौजिकसु अशोकपा मापन हॉस्पिटल सिंगदा मखातना लायेंग लेहना सु फोंदोखी लोइसलकपो ओइना तेंदकपा पावखरना मणिपुर थोकलिबा 3 मे 2023 दगी होना थोलकलिबा वायलेंस असिगा मरी लेना एफिडेविट फाइल तौरपसी अपन ओइना लाख तरागा मथुई यौरे हैदी हाइरिबसी मणिपुर गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन की मतुइना सेंटरना हाइरिबा कमिटी सी जून मारी इंग्लिश सिंगनी कुनगा होमदोइदा सेटअप तौकिबनी हाइरिबसी स्टेट असिदा इथनिक वायलेंस मे अहुम इंग्लिश सिंगनी कुनगा होमदोइगी मतुंग हप्ता खरगी मतुंग हाइरिबा कमिटी सी संगतकिबने हनिस पावमना मखाताना पल्ली तेंतन सुमना मैम ने थमजगे दो हौज कोइनदी मैम पाउस मता सलूशन जरगे मसुम मखाता बनौ बाप अपडेट मैम पुनंग मिनसी